si kafe Allah ber-17 Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya nuyu perang si Yahudi Allah kafe kaji menghimpun kaji glong jikepung Nabi Allah kafe kaji menghimpun kaji glong jikepung Nabi Allah kafe kaji pegat glong di Nabi hanjun tebit le lehunyan sujud ba Tuhan nemu kalam ngan ilahi Allah situn Nabi dalam perang necang taku si kafir Hamzah kalah kuan gerang sang beta yang le Allah Nabi gayu pegundrang tanda perang si kafir Allah ber-17 Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya nuyu perang si Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji glong jikepung Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji glong jikepung Nabi Allah sigan sinta kafe lam tanah kaji lobasikan kafe yang ladem pingsan kalen Saidina Ali Allah kafe yang ladem jiplung takbir pun berkomandan bendera Islam maju dalam perang sabi Allah Nabi pegundrang tanda perang si kafir Allah ber-17 Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya nuyu perang si Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji glong jikepung Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji glong jikepung Nabi Allah Ali bin Abi Talib geangkan jet ke pahlawan tugahan bandingan Zulfakar gepenari Allah nasib di Abu Lahab musuh urung Islam mati dalam perang Badar sinan katutik bangkit Allah Nabi nayu pegundrang tanda perang si kafir Allah ber-17 Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya nuyu perang si Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji glong jikepung Nabi Allah kafir kaji menghimpun kaji glong jikepung Nabi Allah budak Abi Zubaidah berangkat ikut Nabi atuh gudana pasang maju dalam perang sabi Allah situn Nabi dalam perang pedang agama Allah pedang agama Islam sayang kawafir Nabi Allah Nabi pegundrang tanda perang si kafir Allah ber-17 Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya nuyu perang si Yahudi Allah kafir kaji menghimpun
kaji glung jika pun Nabi Allah kafe kaji himpun kaji glung jika pun Nabi Allah Sehingga di sinta kafe lam tadoh kaji lo bersihkan kafe yang ladum pingsan kalan Sayyidina Ali Allah kafe adem diplung takbir pun berkomandan bendera Islam maju dalam perang sabi Allah Nabi nuyupeh gundang tanda perang si kafe Allah Bertujuh Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang pada masanya nuyup perang si Yahudi Allah kafe kaji menghimpun kaji glung jika pun Nabi Allah kafe kaji menghimpun kaji glung jika pun Nabi Allah Ali bin Abi Talib angkat jid ke pahlawan tegahan bandingan Zulfakar ge penari Allah nasib di Abu Lahab musuh orang Islam mati dalam perang Badar sinan kata bangkit Allah Nabi nuyupeh gundrang tanda perang si kafe Allah Bertujuh Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang pada masanya menuju perang si Yahudi Allah kafe kaji menghimpun kaji glung jika pun Nabi Allah kafe kaji menghimpun kaji glung jika pun Nabi Allah